Okay, ndongeye ndabashimiye cyane kabisa abakunzi ba Inyarwanda Sport TV. I hope ko mumeze bo sana. Tubaye ikaze mu Nzove, ngaba rero nabakinnyi bashya b'ikipe yitwa Murera, bose akamaze kuba basesekara neza cyane kabisa. Murababonamo ni ba mpuzamahanga. Iyo tuvuze mpuzamahanga dore ngaba tuba tuvuga. Abo rero ndagenda bose mbakwerekamo neza cyane tayari. Bakamaze kuba batangira imyitozo. Bamwita Kwizera Olivier, super goalkeeper. Wamonye mpuzamahanga hatari ewana, ngo yahageze neza cyane ngaze ngo yongere ewana ashimishe abakunzi b'ikipe yitwa Murera. Ngaba rero neza cyane tayari bamaze kuba bahasesekara. Ngaba bose abantu bari mu Nzove ni benshi cyane barahari, biteguye ko bagenda bakora byinshi n'ubundi muri rusange. Itwa Ishimwe Ganijuru Elia, nawe n'umukinnyi usanzwe ikinira ikipe ya Murera kabisa. Wamonye mpuzamahanga hatari, nguwo neza cyane kabisa maestro, teye ubwoba cyane rwose. Wamonye oya teye ubwoba cyane nga makipe aritonde rwose. Ariko ewantu urabona ko bumutse, urabona ko bumutse kabisa, batandukanye wamagaye n'ijya abakunzi b'ikipe ya Murera. Yitwa Kwizera Olivier, super goalkeeper. Ewana arahabaye cyane kabisa, ngo yiteguye ko yagenda ngahagarika ibipira yose. Bana ko dilo zose zitoroshye cyane. Amona team captain Eke Muze Kariako. Ewana ku mukino wa mbere wambaye captain na kwambaye igitambaro cy'umuyobozi wahise utsinda kabisa. Ku mukino no muhungu wawe yahitanyica. Ku mukino wa mbere muri Murera ku gitambaro wagitangiye match. Ntago nanzi ukabaye captain wa mbere wa muntu. Byararangiye se. Nagari byawe. Kapiteni ninde? Ngaba bose n'ubundi muri hatari kabisa. Ngaba bose barahabaye neza cyane. Ewana ibintu birakomeye anga mu Nzove. Abakunzi b'ikipe ya Murera bavuga bati muzanga turebe ukuntu gahunda zabo zose zimeze. Okay, ndongeye ndabashimiye cyane kabisa abakunzi ba Inyarwanda Sport TV. I hope ko mumeze bo sana. Tubaye ikaze mu Nzove, ngaba rero nabakinnyi bashya b'ikipe yitwa Murera, bose akamaze kuba basesekara neza cyane kabisa. Murababonamo ni ba mpuzamahanga.
iyo tuvuze mpuzamahanga dore ngaba tuba tuvuga abo rero ndagenda bose mbakwerekamo neza cyane tayari bakamaze kuba batangira imyitozo. Bamwita Kwizera Olivier super goalkeeper, wamonye mpuzamahanga hatari ewana ngo yahageze neza cyane ngaze ngo yongere ewana ashimishe abakunzi b'ikipe yitwa Murera. Ngaba rero neza cyane tayari bamaze kuba bahasesekara. Ngaba bose abantu bari mu Nzove ni benshi cyane barahari, biteguye kuba bagenda bakora byinshi n'ubundi muri rusange. Itwa Ishimwe Ganijuru Elia nawe n'umukinnyi usanzwe ikinira ikipe ya Murera kabisa. Wamonye mpuzamahanga hatari nguwo neza cyane kabisa maestro, teye ubwoba cyane rwose. Wamonye oya teye ubwoba cyane ngo amakipe aritonde rwose, ariko abantu urabona ko bumutse kabisa, batandukanye wamagaye n'ijya abakunzi b'ikipe ya Murera. Yitwa Kwizera Olivier super goalkeeper. Arahabaye cyane. Nukubakira ku banyamahanga tugashyiramo abakinnyi bashoboye. Ubu icyo turindiriye rero, turindiriye Super Cup. Intego yacu ni Super Cup. Super Cup niyo ntego yacu. Ndagira ngo ntangarize ahari ngero umuyobozi wa Perejo bundi yaratangaje ngo tuzahaha abakinnyi tuzashobora kwishyura. Ngo tuzahahe abakinnyi tuzashobora kwishyura. Ubwishyu bw'abareyo ni nabwo bwishyu bw'amafaranga. Ubwishyu bw'abareyo ni nabwo bwishyu bw'amafaranga. Ubwishyu bw'abareyo ni nabwo bwishyu bw'amafaranga. Uko umureyo abyara ni nako abyara umureyo. Nta mureyo byara igikona. Turagira ngo tumuhamirize yuko ubu uyu mwaka isura tuje mu yindi sura nshya. Utaratangaga amafaranga natangaga 5, ubu ngiye kujya ntanga 20. Natangaga umusanzu w'ibihumbi 5, ngiye kujya ntanga 20. Kubera Rayon Sport. Rayon Sport yanjye sinzigera nyivaho, Rayon Sport yanjye sinzayiva inyuma. Nigeze gutangaza rimwe ntangaza ko ntazagaruka ku kibuga, nzajya ngaruka uko Rayon Sport yakiriye. Ariko hari abagabo bamwe na bamwe bayehozemo bashatse ko hari twayiva inyuma bashaka kuyihirika. Ariko ubu ngubu yabonye nyirayo ni Murenza Budara nabo bafatikanyije kuyobora Rayon Sport. Bashaka kuyitwubakira ngo bayitugarurire mu biganza. Rayon Sport biri mu maboko mashya atekanye. Hari umuperezida wigeze gutangaza ngo ntiyajya ku kibuga cy'indege cyangwa n'ahandi kurara araririye abakinnyi. Ubu twabonye nyirabyo arahari. Kubona umuyobozi ufite titire ko yabaye meya uwabaye meya ntajya buri kote mu nzu. Ariko ukira aho ngaho icyo ngubaza navuze ngo Rayon Sport abonye nyirayo no mu matora yejo bundi bamuhe ubuyobozi akomeye. Amatora ntayo ndagira nkubwire ko nta matora dukeneye, yararangiye.